Minisita Babalanda nagira ngo abana bonane bingana kandi kushomesa abana babishike bya sayansi nicyo bahwera okubahereza ubushobozi okuhereza ihanga rya Uganda. Ate simu yaffe y'omwaka guno yabadde gamba nti women and science, in brief, women and science. Omwana omuwala asobolera ddala bulungi okusoma science subjects ng'omwana omulenzi bw'azisoma. Mu malwaliro tusangayo badokita abakyala si bwe kiri. Kati lwaki abaana abawala tetwagala kubasomesa science subjects? Kubanga ne minisita waffe wa science, technology and innovation mukyala. Abantu ba Kibaale nibagonza NRM muno kandi nibagonza wekitiinisa President Museveni muno. Era bw'olata obayikiyeho okuramukya okukuruga abantu omuyikiyeho okuramukya kuruga abantu ba Kibaale. Kyenkubiriza kimu kyokka, obudde bwa politics tebunnaba. Ekiseera kye tuliko kya nkulaakulana. Tukulaakulane ate ne bannaffe abatali ba sayidi yaffe tubayamba okumanya ekituufu kuba baabula. Government policy demands that every sub-county gets a health center 3. I still have 2 sub-counties. That is Kayanja sub-county and the Karama sub-county that do not have a government health center. This is priority. Minisita ayongere yashaba abakozi ba district okutandika kutimba enkarra z'abantu abatungire sente za parish development moda America nikwe kiwera abantu bona bamanye kandi ekikije kiwereho okumaraho obushomankuzo mu nteekateeka egi. Kakati twagala list says za parish development model ba beneficiaries muzitimbe mu trading centers ne mu awabera meetings zaffe za parishes. Abantu bonna basobola okuzaccessinga bategere nti babiri emmire Babalanda tali ku listi era bamunsanga ku listi nga mugamba gwe tolimenti ku benefitinga mu PDM. Minisita w'ebyesente n'okuteekateeka erihanga Matiya Kasaija nagira ngo abakazi n'abantu b'omugasho muhango ngo habw'okuba entunguka yo neeyemeriireho aha bwabo na munonga omu maka. Bagamba nti asiimu atakola eburoha agyonyeza abantu babuyanja mwebale kuba bantu besigwa n'okuwuliriza erundi bintu bagambira. Bitu kandi we Godfrey Muwonge olumukuru w'entebe ya Katana bwa district ya Kagadde agambire Minisita Babalanda hamwe na Minisita w'ebyesente nk'uko ekitongole ky'ebibira ekya National Forest Authority kiri kugumizana abana n'okutuntuza abantu obwe bari kubabinga omu itaka. MFA eremere kwepeninga boundaries za Kangome Forest Reserve. It is our prayer and request to manya we have submitted this prayer in different offices. Tukimanya kimo Minister Gorano, President niwe ikalirano mututaase. Buri mwaka 2008 by'ukwezi kwa kashatu abakazi omunsi yona nibajaguza ekiro kyabo kandi omwaka ogu okujaguza kw'ekiro kukaba kwemerera ha mutwe Innovation and Technology for Gender Equality Kagadde kijagwize nyuma abazyo. Amakuru agagasha kwa Thomas Tumwebazi.